Naibos mo't gaya man ti bunga ti papaya iti arubayan tayo lakay. Naibusan na. Anya nga iti mailaok iti tinola. Urawanan na. Ay nawaw, sana mabalin? Jak matil mon ti karni no awan ti laok na anateng. Anya nga rod ti maramidan nga no talagang awan bakit? Amukon! Mapanak dumawat ka ni Marison niya. Nakita kat nga do ti bunga ti papaya na lakay. Mga urayan na amaluom ti bunga ti papaya na bakit? Saan kumot adawatan amin? Basit laeng no kwa. Ay ka, padasa matimapan. No ikan na ka. Mano a papaya ti kasapula, Mari Annabel? Ay, dwalaeng mare. Kano mabalin ako, nayo na mon ati marunggay mare. Mano nga rod, Mare? Kumpurmi kang ka mare. Si kalaangan ti mga ala, Mare. Ay, aguray ka mare. Mulam ka di pa, dagita pichay. Ay nawaw, mulak a, Mare. Alangan mo't nga may nagmula ti kaaruba iti arubayan me. Ah, saan nakastat ikayat ko asawin mare. Ibagam ano kayat mo pa iti pechay, taikan ka, Mari Annabel. Ay, uwan man mare. Mangtad ka man. Naimbaglaang nga damaramanak iti mulam mare. Kano amin amulak katri naman amon, Mare. At naayat imulak adi mo naramanan. Ah? Ay, si kakit di mat mare, di ka maangaw. Gasim nga, iday nga intid mo kin kumarim, Annabel, Sonya anak ko. Okay lang, tatang. Nakalista amin nga umay na daw dawatin kanya. Anya? Mahilig a dumawat day ta ako, Mare. Iso nga ita, ilistak mo, tatang. At dapat kargam apresyo, anak ko. At dapay pet sana at tatang. Tapno ammo, no kaano, kan manuti balor, dagiti daw dawatin day ta ang Mari Annabel kanya. Nairuwa madumawdawat ken ka, anak ko. Takanayon mo ngamin nga ikan. Sa bali itan, tatang. At dati planok ita. Nagadumot tun tamarunggayan nyawid mo, Annabel, bakit? Uwan at dapay pichay kan papaya anayon na lakay. Mariosep, panglakon samot ng tinalam, bakit? Tiko na ni Marison niya, kat mga laaklat takano iti arubayan da. Di na nga laak mo ta talaga. Libre kit di kat. Di mo ko masinobrahan tinalam. Ang mga inapit mo mateng. Ay nawaw, saan mo't alakay? Uray kaskasanaw, nangibati akmat iti ramananda. Hinton ko na daman ang tiriri. Iti anya ko maaga po nga agriri day dya Marison niya ngay. Kat isumat ti nangibaga ang mga laak. Kansyak kano ti makaammo no mano ti alaag. Isu nga alis to kamay. Ila ko magaya man ti mulam apit chay sunya. Manungay ti pananggatang da. Saan ko nga inlako, nana ko ring? Ay nawaw. Manulang mga minan ti makitak iti arubayan diyaw. Manmanu ata inibos ni Mari Annabel, nana. Anya? Ay na, mahilig a dumawat day ta ako, Mare. Kanayon mo siguro nga ikan Iso anay ruamay. Sa bali ti planok ita, nana. Nakalista amin adaw dawatin na kanya. No kasta. Singiram daw. Saan, nana? Ingay silikan laso na adinawat ko kan ni Marison niya idinaminsan lakay. Naibusan Ay nawaw. Nagpartakan na naibos lakay. Wana ata na usarmay. Dapay matinakitak alaso na kan bunga ti sili na lakay. Uston bakit? Di mo man panggapan ti mapandumawat. Kaano lang ititimawat kay ti papaya ken marunggay. Sikakit dimot lakay. Sigurado amang ted ni Marison niya. Wan ang nakababainan bakit? Kanain mo tin adawatam ti kumarem. Awanin ti libre ita panawan. Para sili kan laso na laang.
Ganun nagngina ti sili kan laso na iya palengke. Iso ahustong bakit kababaing. Dumawatak man iti sili ken laso na, Marison niya. Sagmano akilo ti kasapula, mare. Ah, ay, basit laang, Mare. Mga lakalaang di tamare. Inayadam lang tamangan numakadadael ka pa'y. Sige, tamang alaklabiit iti supot. Ay, sana nakasapulan, Marison niya. Adain nalak ka pang hikargaak. Anya? Adain nalak adwa a plastik, Mare. Tay maysa para iti sili. Ket tay matmaysa para iti laso na. Talagang agdadawat tayo tao. Anya ti ko na, Marison niya? Ay, ti ko na. Nagasang ti sili amulak, mare. Uray dwala ang ti usaram kat mabalinan. Ne. Inruarong man ang talistaan. Annabel bakit? Una, takitag no asino dagiti saan pa nakabayad iti utang na. 5 abulan na insipod insardang ko ti sari-sari store ko. Di damot malagi ti agbayad. Singiram ngamin ida May samat day dya Marison niya. May samat asakit ti ulo. Di na mo ti agbayad. Anya ti inutang na kin ka bakit? Ay nawaw, adu alakay. Adda ka dita adilata, mantika, asukar, kape, tinapay, kandad dumapay. Ay, ipalas mo na tatag singira bakit? Ang mga nung makarik na damag. Wala, no amuda ti makarik na lakay. No saan ngay? Agsingirak iti utang italakay. Wala, isupay ang maibayad iti abang. Irugik ijalaod. Ang di ka makiap-apa. Agsingir ka na saya at tapno maliklikan ti gulo. Basta sandak nga papain alakay. Tanuda kita nakautang pay laang tinapudot ti ulo na kanyak. Ay talaga ang makaungetak lakay. Ngalaw, wala yun. Sigamot din ti makaam mo. Among na niya tararamidem, Annabel. Saan mo siguro masapol nga ipalakip ko amin? Umayak man na kureng. Ay nga ti masapul maw Annabel. Umay ko lang singiran ti bayad ti utang yu idi iti tersenak na kureng. Adda ka di saan ko nabayadan? Adda pa'y balance mo nana. Mano nga bidan ti balance ko? 250 lang nana. Sige, bayada ko. Unman, tapno isupay mat nga usaran mi. Ay wan gayam. Adda ka din isaling di tabalayda nana? Madama ti trabaho. Malumpay siguro ti panagawin na dayjay. May samot dayjay adakkel ti utang na nana. Agsublikan tulad na dintun malam, Annabel. Sigurado nga daibayad na takasuswildo na lang hindi kalman. Saan ka di pa nga imay ni Annabel dito'y ayat mo niya? Saan mat, nanakuring? Apay ana sa ludsudyo? Wala, tanapan ni Jabalay di na minsan. Agsinger iti utang. Ada sapay ka utang mo kan kwa na. At dapay nana. Nabayag matang. Adyak nakikita ni Annabel. Sunya anak ko. Busy, iso ang nabayag asaan ng imay tatang. Busy nga agsingsingir iti utang. Nasayat mo't kiti ano kasta anak ko. Tapno makaangas mo't dagiti mulam. Sapay awan ti pakawanan na dayta nga Annabel. Dawaton na amin ang makita na. Oh, agkape ka, Mari Annabel. Agyaman ak, Marison niya. Ayun gayam, itod kun to'y bayad ti utang ko, Mare. Amok nga iso ti gagaram. Ay nawang. Bainti lang matiyaw awat mo kanyak, Mare.
Tadyay daddo mga utang ko, nabayadan nun, mare. Ay, di ka kasta, mare. Awan ti malagi po nagbayad ka. Uray piso, awan pa'y tinyawat mo, mare. Oh, lista ak dahito, mare. Kita ang tapno amom. Ay, nawaw. Anya ngay dagito yung mare. Listaan mo tinatang. Listaan dagiti natang nga imay mo inalala dito'y balay, mare. At datipet sa kun presyo dita. Kita tulat na. Ay, nawaw. Fully paid ako, mare. Daytan ti bayad ti utang ko kan ka. Agyaman ka pa'y kit di ta-discounted ti daduma. O ala, awato mo to'y 20 pesos tapno malpas ti saritaan, mare. Ay, saan ang mabalinti kasta, mare? Saan mo't amabalin at imulak tinamnama, mare? Saan alibre tinaigatang iti similyakin abono, mare? No kayat mo akit mga lakalaangan iti kamatis di taparaangan tapno uray saan kon nga itadtoy 20. Mga laka iti 20 piraso tapno awan ti maibagam kanyak, mare. Saan kan alugi? Tanangi na ti kamatis ita. At ni Annabel iterwarson niya anak ko. Apay kano pa ang tatang? Kuna laki di pimanawan day ta. Urayan na kano ti bayad ti utang mo. Ay nawaw, impalawag ko ti amin kan kwa na itay tatang. Apay aya asaan ang makauawat day tatao. Saan mat amabalin alibre dagiti nateng nga umay na daw-dawaten tatang. Rumwar ka laagan, anak. Agsarita kayo banan. Ang mga nuday tapit ti pagrugyan ti apa yung agkumaray. Ay natatang awanan ti rumbang apagsaritaan me. No agpatangkan day ta ang Mari Annabel, makaamumutin ti oray marabyan dita no iso ti kayat na. Awan na talaga ti babain day jason niya. Narabyanak paikit diyan nagururay. Awan mat nga rod na uray ko. Saan ka diyan nagbayad bakit? Agasem ngay. Tako na naabayad ka no ti utang na dagiti natang adinaw dawat ko kinkwana. Matlagayam. Anya pa lang ti pagpungpung tutam. Awan matikas diya saritaan mi lakay. Adama piman ti punto ni kumarim bakit? Awan ti libre itapan away. Di na lang kaya't ti agbayad iti utang na. Talaga anak kulbet nga agbayad day diya kumare. Kasi ka, agdadawat ka man. Napusukol mo tero pam amapan dumaw dawat iti mulat ti sabali a tao. Husto lang, tinaramid ni Marisol niya. Kasano kumatabyo? Alaman, ipalawag mo man kanyak. Husto lang tinapanuno ti kumarim. At least, awan mo ti utang mo anatang ginkwana. Di quits kayang bakit? Awanan ti utang niyo, iti tunggal maysa. Ma-stress at talaga iti ugali day diya ason niya, nana ko rin. Apay yan, Annabel. Kasano, ti kano natang adinaw dawat ko kankwana, ti bayad ti utang na kanyak, nana. Ay, mayat, ano kasta? Mayat, saan ang mabalintikas dyan, nana ko rin? Awan matikas ta saritaan me? Ado mga minpima, ti daw-dawatem kadakwada, Annabel. Gusto lang nga ikwits yaw. Nangina nga ta tinateng ita. Wanang ti panunutem laangan kit-quits kayaw. Awanan ti utang mau anateng kenkwana. Awan mo ti utang nakin ka. Kasta talaga, Annabel. Takwarta mat piman ti pagbalinan dagiti nateng no ilako na. Kasano ngayon day talakay? Amangan no aramidan dagiti nakautang kanyak tikas iti inaramid ni Marisol niya. Amangan no ikwits damat aminan. Sigano, dapat ito duma ang nagdawatam. Yak pa yan malagi. Dahita nga main bakit? Agdadawat ka. Sabali ti dawat, sabali ti utang. Una ang ti dawat nga. Bakit? Sagpaminsan lang nga. Sa nakanayunan. Ta siyempre, maumadam piman.
Imbes nga dati lako da, awa na tadawatan mo tayo. No si ka nga tamat nga, ti adda iti posisyon da. Mayat ka, amang ipadawat iti lakom. Ay, saan alakay? Malugi ak no kasta ti aramida. Lagaya. Kastamad, tirik na dagiti tattao kapag daw-dawatan ba kay? Sigurado ak amabain dalaang amang paay kang ka. Iso nga uray dida kaya, mapilitan da bang tag no kasta dumawat ka. Iso panunutan ba kay? No adu kayo adumawat. Anya laang timabati ka dakwada. Banog laang. Nawatam? Oh, nakasapsapa kamot nga imay, Mari Annabel. Mano ti pangilakom iti mulam a petchay, Marison niya. Ha? Mano ti pangilakom, kunak, tagumatang akman. Ay nawaw, saan mo adawatan, Mare? Saanin, Mare? Nakababain mo't no dawatak. Imbis nga daila ko yung. Agyaman ak no kasta, Mare Annabel. Adamanan ti maigatang iti abono kan similya. Kan, ada kasukat ti bannog ko. Ay, pasensya kan Amare, no kanayon ka adawatan idi. Okay lang, Mare. Lipatin tayo dayjay. Tinapatag kat nakaamiris kan. Narigat ngamin no puro dawat amin. No ado kayong agdawat, awanen ati mabati kada kami. Awanen ti mabati nga ila kumi. Wen, Mare, maawatak itan. Ay, nawaw! Saan adakas ti dumawat? Ngam saan tayo kumakanayunan tapno saan ang mauma ti kaaruba? Well, papagayam, ditan tinaggibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, imbulos mo manay, titarakan mo nga asaw, jing-jing bakay. Asino din ang ibaga pakibiyangap ti asok, Leo Lakay. Kasano numapan iti ayan di karuba, kit makapirday. Anya launay ti pagdandanaga maya. Kat adaklang mat dito'y balay. Amangan kunak, no di mo masiputan, kit rumwarda. Siya kunti makaammo, Lakay. Relax ka kadilaang. Ay, siguraduam laang bakay. Amangan no day tamanan ti pagrugyan ti san apagkikinaawatan. Amangan no day tapay ti pakaibaranggayam. Ay naapo. Mapankakit din no anyaman ti papanam tanay rumabien. Saan aday ta pakibibiyang ang pailaang ti aso at arakin ko. Jing-jing bakay. Diyak mo nakita ti asaw. Adalaang di tarwar. Ay nawang. Amangan no nakikaaruba mo tayong. Awan ti rumbeng apagdanagam, Lakay. Ammo ti asok ti agawid dito'y balay. Saan ang mapukaw dayjay? San akasta ti kahit ko asawin, bakit? Ay nawaw. Anya nga rod ngay.
Kasano no adda mapirhuisyo akaruba tita? Mangan kakit din. Di mon pagparikutan ti asok, ta siya kung ti makaammo. Kapita pa yung umuna, nini anak ko. Agdalo sa klabit iti paraangan, tatang. Madamdaman ton anak. Bulong lang, mati masagadan. Saan ang mabalin, tatang? Ta naiwaramanin ti basura. Kasano ana iwara? Kat tinalyak mo't ana imbag sakbay nga inuwar ko anak ko. Panagkunak kat adat imay nga aso dito'y balay idirabi tatang. Anya, Masiguradok nga aso tinangiwara iti basura tayo. ay nawaw. Awan mo ti aso tayo ah. Awan ti aso tayo. Ngam adda ti aso ti kaaruba, tatang. Ni. Sino nga nga tati makinkukwa iti aso nga imay dito'y balay anak? Dayta tinasken ang maamuan tayo, tatang. Una yun aya. Inikan na kapayan iti trabaho anak ko. Ay nawaw, agkay warabat ti basura iti paraagan niyo, neneng. Ay, wan nga rod na namay ta. Inwara ti aso. Awan aso mi. Ngam kastoy maten tinapasamak, nana. Amangan mat no aso dagiti karuba. Ado ti kaaruba nga adda aso na, nana. Narigat mat amaamuan no asino nga takadakwada. Sigurado nga asidaglaeng kada tayo, nenay. Bantayak to inton sumaruno, nana. Ay una, narigat ti kasta. Makapirwisyo iti karuba. No apay mat ngamin nga imbulos da ah. Jingjang, bakit? Nag-aawid ka rin ta asom? Wan, nagawid matlaang idirabi eh. Ayan na nga yan. Anda iti siro. Ah, no apay ngamin aadi mo inggalot, bakit? Apay aya pakibibiyangam. Diskartik matan ah, si Kaleo. Kumutong ti asok no kanayon anay galot. Un ata mahiling agpaspasyal ti tarakan mo, bakit? Ang mga numapan itayan ti kaaruba, kat makapirhuisyaw, un no makapirdida. Si kantumo ilang ti kakaasing agbayad, bakit? Naanos ti asok lakay. Si kakit dimat. Awan pa'y man nakagat na dayta. Di mo ngarod makikita kanayong. Di mo amutan aramidin na di tarwar. No kasta arumrumwar, bakit? Agsardeng kan. Saan man akum kumpor mi ti dildilawam dita? Tano siyak ti mauma. Makangag ka kanyak. Umayak man, nana may ta. Agtugaw kalabi ay tagsagsagad dak nenay. Ay nawaw. Agkaiwaramat ti daya per iti paraangan nyo, nana. Ay na, jakman amaw no sa dino mat tinagkapuan dagito'y adaya per. Madlaw nga inay ayam ti aso. Masiguradok nga aso ti kaaruba tinangyag ka dagito'y adaya per. Awam mat ti maladaga dito'y balay. Kena italimat dagiti asaok. Ay, irresponsable mat ano asino ti akin kukwa iti dayta nga aso, nana. Sigurado nga isumat lang ti aso anang iwara iti basura iti balay iti na minsan. Maamuakla, no asino ti akin kukwa iti aso. Ag-report aki di barangay hall. Ay, wala, nana. Kina-irresponsable ti kasta nga aramidan da. Datayo ki din ti parigaten da nga agdaldalos iti basura nga iwarwara dagiti aso da. Isu anas ken aduktalan tayaw, no asino ti akin kukwa iti aso iti kabiitan na panawan. Amo ko, nenay. Amo ko, no asino ti akin kukwa iti aso amang iwarwara iti basura tayaw. Asino, nana? Ni kasinsin mo a jeng-jeng. Nakitak ti aso na di ta kalsada itay. Anya? Nangisit ti aso ti kasinsin mo, saan ka day? Wala, nana. Nangisit day jay. No kasta nga raw, talaga nga aso ni kasinsin mo tinakitak itay. At dain tangal na basura. Anya? Oh, anya ti masapul mo, insan?
Parikot mi ti aso yo, insan. Ay nawaw. Apay ka di. Anya ti aramidan ti aso mi kada kayo. Umay na iwarwara ti basura iti balay mi. No dadduma, mangyag pa iti basura ti kaaruba. Adda ka di ebidensya mga asok ti mga aramid iti kasta, insan? Nakita ni Nana may ti asom. Adda ti basura nga intangal na. Adda pa'y ti diaper nga inwara na iti paraangan danana may tay di naminsan. Ay isan kanya agpabasol akas takasinsen. Adda ka di ebidensya yaw. Amangan mo't magululbod day tana na may ta. Ha? Nawan ebidensya yaw. Saan nyo apabasulan ti asom eh? Saan to mga min ana ikulong ti asom kasinsing? Ay nakasinsin. Nasingpet ti asom eh. Di na maaramid ti bagbagam. Sa maysa, amangan mo't no kumkumpormi nga ti pangikarkargaan nyo iti basura yaw. Iso akasta. Sa'yo ipabasol iti asom eh. Tapno ibagakken ka na isako ti basura mi kasinsin. Madlaw nga aso tinangiwara. Kas nakunak itay, mangyag pa iti basura nagapo iti sabali a balay. Ni kasinsin mo anini tinasabat ko di tadalan itay. Dito'y balay ka di tinaggapuan na jingjeng. Wan lakay. Anya timay na imbaga. Papabasulan na ti asok anang iwara iti basura da. Anya? Nasingpet ti asok lakay. Ay. Amangan mo't no asom piman at talaga tinangiwara, bakit? Nasingpet ti asok kunakmanan. Sus. Sa maysa, ipabasol da iti asok ngam awam mo't ipakita da nga ebidensya. Amok nga berbirok lang dagita iti pabasulan da. Kumkumpormi siguro ti pangikarkargaan da iti basura da. Nakasaritam ka di. Di kasinsin mo a jingjing nene anak ko. Wan tatang, ngam aglibak mo. Imbagam ko nakita ni nanam amay taa. Imbaga, ngam awan ngamin ti maipakitak nga ebidensya tatang. May mayat ko man no adda video wano litrato. Mapan kay tayo ni Alice sa kalugaran tayo. Imay dito'y balay tay. Agrik-reklamo mutlaan. Takanayon kanumot ama iwarwara ti basura da. Kit awan mo't ti aso da. Amangan no adda ti ebidensya na tatang. At dati video na. Iso nga amu nga aso ti kasinsin mo tinangaramid iti kasjay anak ko. Sa dino ti papanam nene. Iti ayan dama ng alis na namay ta. Nadakamat ngamin ni tatang aparikot da kanumulaang ti basura da nga iwarwara ti aso. Di mo pa'y ka din nakasaritan ni Jingjing akasinsin mau. Nakasaritak na na. Ngam ilibak na. Awan ka no ngamin ti ebidensya tayo. Ay na, idi pa'y napalabas alawas aparikot tayo da ita. Awan ngamin ti maipakitak nga ebidensya, nana. Iso amapanak iti ayan ni Manang Alice. Kitaak no adda ti video na amang panagnag iti bagbaga tayo. Ipadas mo matlaang ti agsaludsod kadagiti daduma kaaruba tayo. Ang mga no agpapada tayo ang mapirpirwisyo. Una na, kasta ti aramidak. Narigat piman ti agsasao no awan ti ebidensya. San lang gayam ani kasinsin mo anene. Kininanamay ta tinapirhuisyo. Iti bulos ng asom, bakit? Agraman daduma kalugaran tayo. Agreklamo damot tayo. Ay nawaw, di daw may dito'y balay tay diritsuda kanya. Kitnawan ka nung lang taksyon mo. Asino mo piman ti parparigatang agdalos iti basura ngayon warti asom, bakit? Adda ka di makapanagnak nga asok tinangiwara iti basura da. Adda video da, unaw, agpatinggalaang iti saaw. No siyakti si ka, bakit? Igalot mo, ano ikulong mo lang ti aso. Oho, ang mga no aso damot lang nga mismo. Uno sa bali nga aso kat ipabasol dalaang iti asok. Ay na, si kalaang ti bulos ti aso na diti lugar tayo, bakit? Di ka nagpatanggan. Igalot mo ti asom, tapno awan ti riri. Kina-irresponsable ti kastangar aramidam, bakit? Addan ti ebidensya mi kasinsin. Kitaak man, nene.
Buyaam ti adda iti video. Talaga nga asom ti mangiwarwara iti basura. Uray ti basura ang naisako, iwara na. Inton maminsan nga men, saan akum kumpurme iti pangikarkargaan nyo iti basura yaw. Ay nawaw, saan akong kumpurmida ita kasinsin? Kas makita mo't, arubayan mi ti nakaikargaan ti basura mi. Trespassing lang ti asom kasinsin. Anya at trespassing nga sasawamot dita? Pudno man, ado kami ang maperperwisyo ti asom at trespassing. Basol yumat lang Di yu isimpa na laing ti basura yaw. Anya, Sa ita, agreklamo kayaw akasta. amom kasinsin, no saan nga imay ti asom ijay balay, di saan ko maamaiwara dagiti basura. Igalot yo day ta asom, no di mo kayat ada kayo ti pagdalusan mi iti basura ang maiwarwara na. Unaklakit din, yung galot mo na asom si Kajingjing. Ay nawaw, dagulit kamot Leo. Nagado ti karuba nga agreklamo bakal. Di ka ka di mabutay, ngay pabarangay da ka. Para day talaang nga banag. Kumutong nga rod ti asok no kanayon anay galot. Mutoy man si tali, tasyak ti mangigalot iti day tang aso. Ay, di mo aramidan ti kasta. Tadakas ka talaga kanyak no pakibiyahang day ta asok. Saan asika ti mang pakpakan ka ni Georgina nga asok. Iso di ka agpakalaing nga kasta. Anya? Umar ka, tamapan mo dalusan ti na iwara a basura iti paraangan tayo, Jingjing. Ay nawaw, anya a basura. Kat insimpak mat ti basura tayo. Ay na, at dati inyawit ti asom a basura. Anya? Naglalaok. At dati diaper kas kadaan niya ladita. Amangan mat no adan ang ibalang iti basura iti paraangan tayo Sigurado nga inyawit ti bulos nga asom dayjay. Eh, Bumangan ka kaditan, tamapan mo dalusan. Nakababain ka nagiti lumablabas. talaga nga agpatangken mat di kasinsin mo, nene. Un nga rod nana, iso nga inserek mi ti basura mi. No pay kasta, adalat ta ti gundaway amang ngiyag day ta nga aso iti basura ang nagapoy ti sabali a balay. Panagkonakit nasken ama ikan iti leksyon day jay akasinsin mo. Kasano nga rod nana? Kasaritak dagiti ka aruba ama perperwisyo day jay nga aso. Ti kunada, tiliwenda sada itulo di jay barangay hall. Ti kasinsin monton ti mapan mangala tapno agpalawag metlaang ken ni kapitan. Ayun nana, mayat day ta na panunot na. Itulod da ijay barangay hall, ta ijayin nga agpalawag ni kasinsin Jingjing. Narigat tumot ang kasarsarita. Anya ti kunam nene anak ko. Tiniliw dagiti karuba ti aso ni kasinsin mo a Jingjing. Uwan tatang, Ay nawa, naimbag ba no saan da dinangran anak ko? Kaasi ba? Awan ti basol di aso. Irresponsable lang ngamin ti among na. di kay madanagan, ta saan anadangran di aso, tatang. Nakitak itay ijay barangay hall, kat mayat mo ti kasasaad na. Mayat mo't nga ron no kasta Kaasi mo't di aso lubilang lang. Kasaritam to ti kasinsin mo. Ipakaamong nga dati aso na iji barangay hall. Un tatang, mapanak iti ayan da inton madamdama. Nakitam ka di ti asok lakay. Diyak mo ah. Ay na, sa dino nga ta tinapnapan day jay a Georgina. Ay nawaw, ang danag ka ita, tadi mo makita ti asom. Yung ide, uray at dati umay agreklamo dito yung balay, awan ti bibiyang mo. Amangan kit din no dinang randamutan. No yung galot mo kumangamin, iti imbagak nga igalot mo, di awan ko matiparikot mo ita. Ay na, Georgina, asok kaya. Sa dino ngayon ti ayan mo, apaya di ka matanagawid. Apan kag saludsod ka lagi ti karuba. Ang mga na dati nakakita iti aso ma Georgina. Nasayaat mo, ta may kakasinsin. Saanan ang masapul ang mapanak iti ayan mo.
Mapukpukaw nga minti aso kasinsin. Awan matan nga nagawid. Amangan kunak no nakita yo. Wen, adda ti asom ije barangay hall kasinsin. Anya? Intulod dagiti kalugaran tayo ijay, ta makaperwisyo ngamin. Kasano nga rudan dayta? Mapan ka ije barangay hall tagpalawag ka mutlaang kada kapitan. Amangan no pagbayadon dak ngay. Saan lang aday ta? Iseminar da ka pa'y ni kapitan kasinsin. Ay nawaw, nakababain. No kayat mo amaala ti asom, mapan ka ije barangay hall. Tano saan? Amangan no iteddan iti sabali. Bakit? Mapan ka kanu ije barangay hall kuna ni kapitan. Amo ko, lakay. Apay nga ron o di ka pala mapan. Mabutungak nga rod. Anya ti pagbut nga. Numultaan kan sermonan nak ngay ni kapitan. Ay dahi tati ka na po ma. Irresponsable kang tumag ngamin. Ipalubos mong tumag ngamin nga agbalin at trespassing tasom. Amangan no. Mapangagi din. Nagkatugay pagkapakam tita. Noong tan na ka ni kapitan, awan ti pabasulam. Tamay sa kamot nga irresponsable. Noong galot mo ko mga men, di awan ko matiparikot mo ita. Inuray mo pa ilaang, amapunwan lagi ti karuba. Anya nga ita. Ngala, mapangaki din di barangay hall. Ay, nawaw! Agbalin ka kuma a responsable a dog owner. Asom kat igalot mo. Tapno awan ti maperwisyong asabali a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Asino man ang tinagbuludam iti lugan nga imparadam iti paraangan tayo si Kadilpen. Ay nawaw, saan ko binulod day tatunyang bakit? Kukuha tayo day talugan. Anya? Sana basta-basta day talugan bakit? Nginginahan day ta. Anya? Nagturod ka nagimatang iti kastaalugan? Uray di mo pa'y imbaga, amoklatan asan a fully paid day ta. At least, di kotse tayo matanita bakit? Kotse matanti maiparada iti paraangan tayo. Saanin at tricycle. Ay na, Dilpin aya. Sakit ti ulo kan sakit ti bulsa ti kastangar aramidam. Tonyang bakit? Mapanak kita yung dananang. Ay nawaw, apay manan amapan ka ijay? Ipakita lang gininanang, ti kabarbaro kotse tayo. Anya? Sigurado ang maragsakan day jay bakit? At damo lang ti di kotse nga anak ko, kunara. Day ita ti paglaingam, ti agpasikat, ti mangtulad kadagiti ka aruba at di kotse. Sika, di mo bakit? Di mo ba't amo asuportaran dagiti arapaap ko mo. Ay talaga asaan?
Pagparikot amkit di aday tangar aramideng. Di ko chika mo't gayam ita, Delphin anak ko. Ay, wala lang. Gimatang ako mata. Tapno saan panunutin dagiti ka aruba me. At di mi kabagalanti kumatang iti kotse. Amoy mo na lang. Di kotse dagiti ka aruba me. Ay nawaw, gimatang kalaang iti kotsay, gaputa di kotsay dagiti kaaro bayaw. Kit no iso ti uso itanana. Numapan ka kadagiti barbarangga. Tunggal balay ang malabasam. Kit adda ti nakaparada ako kotse ti paraangan. Da kami laang ti awan. Hulugan pa isa mo't dayta, madlaw ang inginaon. Tinapatag. Kit adda mo ti may parada iti paraangan mi nanang. Sana basta-basta ti kotse ang makitkita yo. Brand new. Ken branded day tananang. Ay naapaw, Delphin ay anak ko. Saan agapaw tadi kutsi dagiti kaaro bayaw, ket umutang kamot iti kutsi yo. Adamot ti tricycle yaw. Isulat ta kuman ati aramaten yaw. Ay nawaw, sana mabalin nanang. Ulitak manan nanang. Amin dakit di kutse. Kutse ti nakaparada iti paraangan da. Ay. Jack ipalubos. Tricycle lang ti nakaparada iti paraangan mi nanang. Jack ipalubos. Tsak matan makita ti tricycle tayo, Delphin lakay. Imparada kiti malikodan ti balay. Ay nawaw, itian niya ang makagapo. Kas makita mo bakay. Adda ti kutse tayo. Iso ti maiparada iti sangwanan ti balay tayo. Anya? Ka-level tayo. Nagiti ka ruba bakit? Kotse mo't lang. Tinakaparada iti paraangan tayo. Saan na tricycle? Jack amo no anya ti adda iti panunot mo lakay. Ay na. Anya nga minantay ko na amapan mo katangan iti tersena eh. Mantika. Naibos mo't gaya mo ti mantika. Ay mapang ka na. O sarum ta kotse bakit? Ay saanen? An-anusak lang ang timag na. Si kakit di mo't bakit? Di mo ka di kaya? Manti ka lang timapan mo katangan. Kotse ti service mo ko naman. Ato yung timanti ka agat gatanga, mariton niyang. Agyaman aklauna ay marisyone. Ay, adaman gayam ti salud-sudak, mare. Anya day tamare. Limabas nila kay mo iti sangwanan ti tersenak idikalman. Mayat ti isom na, mare. De kotse pa yan. Day ta ti pagsaksakitan ti ulok, mare. Apay mat, mare. Madlaw ang inginaan ti lugan a ginatang na. Hulugan day jay, mare. Jakman amo iti asawak. Gaputa di kotse dagiti kaaruba me. Apo, naging babak ng matiloko. Imutang kit din iti nginginaan alugan. Kasanungay no awan pangalaan na iti pagbayad na. Day tamot ti rigat ti hulugan, mare. Ay pudno launay, mare. Pangalaan na kumaiti ibayad na ngay. Kat manulaang mat ti suswildon na. Abangan no tong palbiagan nga agbaybayad. Ay nawang. Anya ti kurab nanang. Ulitin man. Di ading mo Delphin, Marlon anak ko. Gimatang iti kutse. Ayo. Mano kano ti pinaggatang nga. Saan ko na sinaludsod? Ngam iti kasjay nga itsura ti lugan na. Amuklatan ang inginaon. Ang mga nuutang pa'y nanang. Sigurado day ta. Hulugan lakit di day jay alugan. Anya nga. At dami ti tricycle nanang. No anyami nga ti pinanunot day ti day ta Delphin ah. Di kotse ka naw dagiti kaaruba da. Iso nga imutang mo't. Man, ano kumano, di ko ti karuba da. Kit tricycle lang tilugan da. Ay, tsaka mo iti day ta kabsat mo. Marlon anak ko. Ayan ti susi ti kotse. Tunyang bakit? Ay nawaw. Jak amukan ka ah. Jak mat pagan ano day ta kotse. Ayun. Nalagip ko. At dagayam iti bulsa ti jacket ko. Sa dino man ti papanamaya. Papanak lang gumatang iti soft drinks dito tersena bakit?
Masapul nga usaram ti lugan. Anya nga rod nga iti sirbi ti kotse no saan mo't ama usar. Mapan ka laang gumatang, ngamnas kan adikotse ka pay laang. Agin babak nang ka talaga. Anya, mamin na ano ka rin nga ibagak kang kagimata nga kiti kotse. Tapno makasabay tayo mo't iti uso, kan kadagiti aruba tayo adi kotse, bakit? Adu ti kwarta dagita lakay. Datayo ngay, mamirmiraot tayo laang mat. No isuda at daigatang da. Kasano tayo ngay ang mamirmiraot. Relax ka kadila, ang tumyang bakit? Siya kunti mga ramid iti pamuspusan, tapno makabayad tayo. Sa dino ti papana, mariton niyang. Hagpasentro ak marisyone. Ada na patagamapan ko gatangan. Ay, limabas ka din ti jeep, mare. Saan pa'y mare? Apay ngamin adi ka agpaitulod kan lakay mo, kat adamot ti kotseyo. Ano saklangan ti ag-commute, mare? Ay na, makatawanan ti kotseyo, ngamuray na minsan, jak pa'y nakita naglugan ka mare. Ay talaga asaan, mare? Awan plano kung aglugan iti kotsa naggapo iti utang. Nukas na, saan pa'y a fully paid day jay mare? Hulhulugan nila kay kumare. Aghulog pa iti manuabulan sakbay ama fully paid. Ay nawaw, talagang samot ang inginaan day jay mare. Agasaman, may sa tawanan ngagbaybayad, ngam saan pa'y gayam a fully paid. Ay uwan, mare. Ano saan nabayadan ah? No apay nga min anak, turod ngay mutang. Kumusta ka? Delphine ading ko. Mayat manong Marlon. Kumusta ti lugan ahul-hulog ah? San pa fully paid manong? Agbayad ak pa iti mano atawan. Ay nawaw. No apay nga minakastapay lang ako ti ginatang mo ading ko. Adumit tinalaklak ah. Kastamit ti lugan akayat ko manong. Amumot adi kotse dagiti kalugaran mi. Kotse ti uso dito. Nangrunak at man-manong ti biyahe manong. Wen ngem narigat mi no ipili mo ti gumata. No di mo mit kabayla na bayada. Ininuda na manong. At least ita, tamakunak adi kotse matanda tao. San nakas idi di tricycle lang. No siyak laing ang kabsat mo. O kilaing ti tricycle. Tinapati, ket awan ti mapampanunot nga utang. Di nakmawatan manong Marlon. Nakita yung matdagi ti balay ang linabasan nyo dito. Ita imay kayo. Talaga asagay sa akutsi. Tinaiparada iti parangan da. Tay daduma, sagdudwa pa'y manong. Anya! Kumusta matanda ading mo ijay marlaw na nakaw? Nasaya, dananan. Isu na lang ta. Saan pa'y may gama fully paid? Ti kotse ni ading Delphi. Ay nawaw, saan pa'y nga raw ang nakabayan? Talaga saan na? Manu atawin pa'y kano? Ti tricycle da. Nakita ka nakaparada lang iti likudan ti balay da. Kanon to pa'y nga'y ang makabayad day jay akabsat mo? Hey, di ti santay nga amo na. Sapay la kumaa. Ta, awan ti dumti nga pare ko. Itikas ta. Tuloy-tuloy ti pa nagbayad na. Itay pa'y nga daw mauawag kan ka, Delphine. Asinday taya. Ay, kwa, tunyang bakit? Apay adi mo sungbatan. Ni Manong Marlon bakit? Ay nawang. Ni Manong Marlon mo't lagayam. Apay adi mo pa'y lasungbatan ngay. Kasaritak to no, mawaya anak bakit? Eh di pa'y napalabas nga aldaw ang makadlawak nga agsasaruno ti awag mo ah. Kulkulitin na nga ron ni Manong Marlon. Sigurado ka, saan nak nga ululbudan? Wen, bakit? Kita niya kung makagapok nga ulbudan ka ngay. Ang mga no dapat extra kwartayo dita, nanang. Ay nawaw, anuam ti kwarta si Kadelfine. Sa anak pa'y anak kahulog iti lugan na ginatang ko, nanang. Idi pa'y kumalunis ti Judith. Anya, Iso pa nga siyo, nanang. Pabuludan da man. Tapno saan da aguyudan ti kutsek. pangala ako maiti kwarta. Kat amumait nga awan trabaho kanakaw.
Anya nga tano ila ko yung pala ang tikalding yo. Ay, sana mabalin, anak ka. Ag anak pa'y dagita. Sus, pangalahat nga rudin nga iti ibayad ko na na. Ipadas mo, ti makisarita kan manong mo amarlaon. Bareng adda kwarta na. Hananuin ti kwarta, bulbulo din, si Kadelfe. Ibayad ko kumay ti hulugan-alugan ko manong Marlo. Ay nawa, awang ka din ti maibayad mo. Awang nga rudin manong. Kurangin ti sweldo. Ay, sapay na irana nga awan may ti kwarta. Inusar dagiti ubing. Ay no, di na mabaling nga isaldayo pa ilang ti motoryo. Hala, ay, nagluko ka Delfe. Isaldak ti motor ko. Tapos nulaing adda ti ibayad mo iti luhulugan ako tsim. Isublik tumadlada ako sa manong. Tas ka na makabayad akong tamsaan. Umaidan guyudan day talugan. Pasensya ka na. Ngayon, talagang awan ti extra kwarta ka din ko. Saan mit ang mabaling nga isaldak ti motor ko? Takasapulak mi ti trabaho. Ipaguyod bulat tanday ta kotse. Tinapati, kit napadas mo ti madan iti kotse. Ha? Nakaimot kayo matkan? Agpada kayo kininanang? Anya, saan laing ana iti dikayat mo? Ibaga mo nga imot kami kininana. Awan tinagdumaan nyo! Kumusta ti panagsarita yo kini manong mo Marlon, Delphin, anak ka? May samo tayo ang manong Marlo. Awan tinagdumaan nyo. Agpada kayo nga ibot. Ay nawaw, di ka man agsao akasta si ka Delphin. Pudno nga, imot kayo. Ibagbag lang nga rudan nga umay daguyudan tilugan no saan ka makabayan nga maawan mo ti kunayo at tulungan da. Iti kinaadaw ti second hand alugan. Dayta brand new ang inginaan pa'y laang mga minti pinilim. Sa itang awan ti maipabulod nay. Ibagamkit day nga imot kamay. Ay nawang, agtugaw ka man si Kadelfin. Itay pa'y adi ka makatal na dita. Nakal de barikot ko itaton niyang bakit. Apa yan? Anyat na pasamak aya. Nanadawan ti hulog ko iti kutsik ahulugan. Talaga ang maguyo din day takutse no sa anak ang makabayad. Di ipaguyod mon, tapno saan ngay supaya pampanunutam. Ay nawaw, sana mabalin bakit? Kanyan tulang ti panunutin dagiti karuba. Diyak ka ba ilang ti kumatang iti kutse? Apay niya min aya pampanunutam ti ibaga dagita akaruba. Diyak kaya't ang maiguyod day takutse. Panagkunak naskin nga ipan ko itayan dananang. Ay di kagar aramid si Kadelfin. Bay amday ta akotse. Kan itad mo ti susi kanyak itamat laang. Ah, Numabain ka amang ipaguyod. Siya kon ti mang ipaguyod. At dati may dito'y tersenak itay mariton niyang. Sapsapulan da ni Delphin nga asawam. Ay nawaw. Asino matdagita mare? Ahente matilugan mare. Kaya't da kano ang makasarita ti asawam. May papan iti hulugan ako tsena. Ah, ang mga no isudan ti ibagbaga nila kay ko amang iguyod iti kotsena. Nalabit akas ta mare. No apay ngamin nga agpakalaing day dya adilpin aya. naa. Ayan na ngayon ti kutse ito niyang bakit. Awanan na. Ay nawaw. Sa dino tinang ipanam? Awanan. Inguyod dan. Anya. Intad kon ti susi. Awanan ti pagparikutam. Ay nawaw. Apay mo't nga inted mo. Nakababain mat no saan ko nga itad. Kat naladaw mat gaya man ti bayad mo. Basol yu aming. Basol yu na apay anay guyid ti kutse. Di ka man nagpabaso lakas ta, Delphin? Agraman dananang kan manong Marlon. Ang damo lang ti basol da. Tasanda ka pinabuludan iti kwarta. No pinabuludan da kuma, di saan kuma mapasamak ti kasta? Di mo ipabasol iti sabali ti basol mo matlaang. Basol mo atag pakalain kanto mat ngamen. Mangal ala ka itilugan a di mo mat kabala na bayadan. Di kotse ka nga agpaisaw ngam awam magayam may bayad mo.
Umayak man, Delphin anak ko. Anya nana, naragsak kayo tinaramid daw. Ay nawaw, saan ka maawat ang Delphin? Naragsak kayo, ginuyod na tilugan ko. Ay, sana kasta anak ko. Imot kayong tumot ngamin kini Marlon. No pinabuludan dak ide, saan kumaamay guyod day talugan? Day tala ang tipagsaksakitan tinakam mo kanyak. Imayak takayat kayo asarong karan. Ngam kastakit daing ti pasungad mo kanyak. Apay nga may nagimatang ka itingingin ang alugan. Kat manula ang magti masuswildo manak ko. Diyak kaya't ti kasta pa nagsasaom ka ni Nanang Adelpen. Gapo ka dakwada, naguyod ang tikotse. Awanin abakit, saan tayon adikotse? Okay laang mat no saan tayo adikotse lakay. Okay laang mat kanyak ti simple pa nagbiag. Tinapatag, awan pampanunuta madakkel nga utang. Ay, dak amon. Ammom lakay. Saan aga po taad da kotse ti kaaro, bakit gumatang ka mat iti kotsem? Saan nga amin nga uso kat rumbang atuladam na awam mat kwartam? Huwag matkid di ah. Madamot puntom bakit? Di bali lata na. Iruwar ko lang ti tricycle. Tayo sumanan ti maaramat. Bakit? Kumusta ang Delphin lakay? Mabalin ka din na mausar ti tricycle. Huwag bakit? Basit lang na punas. Sigurado nga agsubli man rin ti sigod alangana. Nasaya at mat no kasta. Makatipid tapay lakay. Narigat mat no pilitin tayo atuladan dagiti karuba tayo abak nang. May lumlum tayo kit di iti utang lakay. Gusto ka bakit? Iso asi ka, agsingsingpet kanwan. Lipata mo, day ta kutsi-kutsi dita. Kan kasaritam dananang kan Manong Marlon. Dumawat ka iti pamakawan ka dakwada. Tapag saya atam metlaang ti bagbagada kan ka. Huwag bakit? Mapana kita yan dahin ton madamdama. Ay, nawaw! No amom adi mo kabailan a bayadan, saan mon agatangan, tapno awan ti pagparikutam. Di mo panunutan ti ibagati sa bali a tao, tinapatag kat saan ka a mailumlum iti utang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.